Kulumak Lishabil Esili Kakwa Jesucristo Jois Ibaon San Lucas. Nakikulak shqeili shchajo esinkirib, jonashtil shaqrab laj Moisés, que shqamli Jesús Jerusalén resh hasta sinkir saruk liqaqwa. Jos iban bisa li shaqrab liqaqwa. Shishkunil shpein al albechtelo hasta sinkilak saruk liqaqwa. Nashtiaq kul shaqrab liqaqwa anak mayham ilaq kuib mukuy malak kuibak kokop. Ara Jerusalén kwan jun likuin ak Simeon shkawa. Ikuin kan tik shol utak papanel. Yo chiroy benenkil shkohopamki shol lishtenamit Israel. Kuli santil musiqeh kwan chishbe. Akiebil chakresh bani santil musiqeh nakinka takamuk chimakaq taril ru lishkrist liqaqwa. Chitochbe lishosh bani musiqeh kikulak lak Simeon sa rojoch Dios. ونقي أكسيك لكولا Jesús شبان لشنا شكوا الريش بانفيل نشيل الشقرة شيريش كان لك سيميون كيش قالوا لكولا كيش نمارو ليوس وتكيشته أنا قاقوا شقرة بلا موسى تبتوكيل أسيلان خوشارو جيبيل شقشبان لاقواتين شبانك أكشكيل ركينبو لكل بائين Ishakauresi chiruchi shkunile bitenamit. Aan sakhen resh kutano resinkile bihuncholchik. Uchnimal shlokal la tenamit Israel. Sachsoke bishol lishna shikwa rikin jebil chirish likulal. Unak Simeon kirosop esi utkishtiere lish Maria linapech. Ere tal likula ala in shakam ilchak renak na ole ak Israel tek anek malak tek waklik shmar anak hun etalil li tagwang hi khatokki renak ta kanak chikutanki likwang sa chole na alchipoyenam utlaat hun chich ta shekokre lagwa Ratin likakwa
Amen.